بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله جاتما جميع نهيكم هتما بهيغتهم هما أسفاوا حديث بس فلتو جترين ميريس إيجن حديث بس فلتكن علوم من ذكر كلاني أبو سفيان رضي الله عنه أكلك فان إسلام جكورين كوري مشهور داتور فلوانه أكلك فان هيرقل لا بدلوي رومانونجه بريا كان هوري ميها أن هرقل قال لأبي سفيان هرقل يقين كرمتك أين في مولين حسابك أين نبي صلى الله عليه وسلم نبي كم دعوة كي أي حق دعوة تو بلال متك نوتا مهارو بهم بنانا ما چكل متك سوال مكرني أبو سفيان جفانا فماذا يأمركم كم يكس هرقل لك أي أهل كتابين ترى ميه مانه كي نصارى ترى ميه إيروغ نصارى إنكي emihunge kurige foittakiya hada mihun emihun nan igene rasul bebe kalunge sifafulta kiwes kobaka enkamon enami sual kurani guarantee kurumattaka nuata enen ige echen dimave to ittifaq veto abu sufyan ge faana konkamakan he ekalege faan amuru kurawani den abu sufyan ge faan vidalwani u'budullaha wahda allah subhanahu wa ta'ala en ekani alukan kurmashe wala tushriku bihi shay'a adi ekalangiyan evves medweriye shariku nukurmashe watruku ma yaqulu aba'ukum adi tiyaba mihunge kaaba fanta bune ule ecche dukollumashe mi hagigatuge mige maaneyaki qur'anuge asfave wa idha qila lahum ittabi'u ma anzala allah qalu bal nattabi'u ma wajadna alayhi aba'ana eba mihunnan amuru kurevun kanta maaneyaki allah wan ekani ikhlas tarikamaykum alukan kurumman amuru veve fada emihunnan ekaman amuru kurumun emihun bunane harmenge kaaba fan ulun gotashino ta kaaba fanesh harmen tabawan enkamun kaaba fan komme gotakan adi tabawumakun alukan men nujehe egoten hadakan adi kaaba fan tabawa komme gotaki ei rangalu goten nun komme salgon mennan eba igigende wa ya'muruna bis salati adi aharmennan amuru kore ekalege fan नमादु कुर्मशा वस्सिदुक़ि वल अफ़ाफ़ि वस्सिला तेदुवरी उमशा इफ़्फ़त्तरि कमशा अदि रहिम के गुलुं देमेहेट्टु मट्टका कोम्यकस अबू सुफियान के फ़ान बिवनी हिरुकल्ला मिकं कमं नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमुरु कुरव्वा कमा विदाळुवे एं कमुं मी वरद दिगु हदीस बसफुले मी हदीस बसफुलुगा मी हुरिहा कमकं मी मिये एकलेगे फ़ान अमुरु कुरव्वा कंतत्तकी नोत मिकहाल कंतत्तके एकलेगे फ़ानुगे फ़रापुलुं फेन्ननी em bunumun mi digu hadisaga hirukal bunakamavane tiya hidi tedeke mane ki ti hagigatuga rasul be kalekam wanina mati huriha sifai hama hunnan en kam namais enai ekalege faanakan imanen nuwe komekas mi hadis bas fuluga nabiyya sallallahu alaihi wasallam emme furatama islam dina gowalam fette viruges mane ki makki marhala ges makka ge kalege fan ulu viruges emme furatama amuru kurebe kandattawge terega e baade rahim ge gulum demehettu den yafoga oin hadis bas fulega mi wani nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis kurebe kama innakum sataftahuna ardan yuzkaru fiha alqirat qirat ekiyun rashe tiaba mihun fatah qur'ane mane ke kalege faanu ghaib gawa kame bayan ko devani allah subhanahu wa taala wani ghaib gawa bay kankan mane ke dem waane bay kankamu ge khabaru nabiyya sallallahu alaihi wasallam devwa komme ke silmarin vidal wani al qirata ki ei misre de misra behe gotun ehen riwayat ekga mi basfulu furihama efami wani fa idha tatahtumuha fa ahsinu ila ahliha tiyaba mehun etan fatah kurevijje kama wani nama etanuge ahdu verin nan heyokon hitashe fa inna lahum dhimmatun wa rahima fahe hama kashawarun eba mihunge terega veye gatimage gulum adi rahimge gulum wa bay den ilmarin vidaluwani e rahimge gulumaki ei kaunu hajar ummi ismail minhum ei ummu ismail ge faange mamma fulu hajar ge faange farai pulun asfawa darifas kolege wahake aslu ewani bayan kurawwa e wahake ewani mane ki kitemme gina duwahaka demigen diyakamuga vies e gulun mane ki e ma gulun demehettu mattaka nabiyya sallallahu alaihi wasallam mewani amru kurawwa den emme fahu hadis basfulu abu hurairah radhiyallahu anhu ge riwayat ga mewani allah subhanahu wa ta'ala wa anzir ashiratakal aqrabin kalege faanu ge gatima ge mihunnan inzaru devwashe mifadan allah subhanahu wa ta'ala
ಶುಆರಾ ಸೂರತುಗ ಬಾವಾ ಲೆವ್ವಮು ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ದಾವ ದೆವ್ವನಿ ekaleege faanuge gaati maage bekalonna den ege terega e huriha bekalun he huriha mihun tan ekkuruma foga ekaleege faanu vidaluwani ya bani abd shams e abd shamsuge gabilage mihunne ya bani ka'b bin luway adi ka'b bin luway ge gabilage mihunne angidu anfusakum minan nar tiyaba mihun narakage alifanun tiyaba mihun ge nafsuta salam ekurash ya bani murra bin ka'b angidu anfusakum minan nar e murra bin ka'b ge wanhage nuwata gabilage mihunne tiyaba mihun ge nafsuta narakage azabun salam ekurash ya bani abd manaf angidu anfusakum minan nar e abd manaf ge gabilage mihunne tiyaba mihun ge nafsuta salam ekurash narakage azab ya bani hashim angidu anfusakum minan nar e hashim wanhage mihunne tiyaba mihun ge nafsuta narakage azabun salam ekurash ya bani abdul muttalib angidu anfusakum minan nar e abdul muttalib ge wanhage mihunne nota qabilage mihunne tiyaba mihun ge nafsuta narakage azabun salam ekurash mane ki waki wakin komme gabilaga komme bayaka nabiya sallallahu alaihi wasallam muhatab kurawwa narakage azabun salam bumattaka ekaleege fan nasihateri wadagen famiwani hagigatuga ekaleege fan korebi masekke pulaki ekaleege fanuge haya pulun komme wagutegga miwani deena goalawwa komme wagute miwani Allah taka heda kurawwa den ya fawga mi bidaluwani ya fatima e fatima tuge faane nabiya sallallahu alaihi wasallam ge dari kambalun angidi nafsaki minan nari kambulege nafsu salame kurashe nota darifuluge nafsu salame kurashe narakage azabu fa inni la amliku lakum min allahi shay'a fa hama kashawaron timankalege faanakan evves kamen nokoddevene eduwa hakunne evves baare nonnane eduwa hoge tiyabami shirku kura halatuga marwejji kama waninama ghayra anna lakum rahiman sa'abulluha bi bilaliha namaves rahim ge golun tiyabami hunan otitiwe timankalege faanan ijaba nudin kamuga vies timankalege faanu e gulum damahatta hushime ekalege faane hemme vidaluwani huriha bekalunna huriha mihunnan ekalege faanu islam dina goalawwa mi bora masekke kurama fahoge ekalege faanu rahim ge gulum damahattaane kamuge wahaka vidaluwe famiwani demme samay me fahuno kutayege gotun algon menna faaho kolleve nasabuge gotun kitemme gaag gulume nota kitemme warugada gulume oikkamuga vies giyame duhum salam miwani he amal kura mihunka Allah subhanahu wa taala kirit qur'anu ges bayan kurawwa fave tiyaba mihunge tereng emme mativeri mihaki ei taqwa veri mihai adi nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge basfole ge maana gave tiyaba Allah subhanahu wa taala balla wodi nugannave tiyaba mihunge burusureyaka tiyaba mihunge kuleyaka names Allah subhanahu wa taala ballawani tiyaba mihunge amal takashe tiyaba mihunge hittakashe ei Allah subhanahu wa taala ge hazratuga abadues min kurave echchaki duaye ki Allah subhanahu wa taala en algon men furiha men amal kura bay kamuga levum subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.